Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian cisngi balakut no ke jingkot pakang snong da ke North East Students Organisation NESO habura ko ke than chete lamengi ban penpau ke jing persya ke sarkar pedeng ke bala menjor ban pelong ano ya ke Citizenship Amendment Bill hak dorba jong ke Lok Sabha ke bala long hak khandai trek mentau benai no pra hak sing ke babot pat kata hak khadwai trek mentah hu benai no pra Hari Boy District ke jekhi jong kiseng balang kadang klon ki balami syasurok ban penram ya ke sarkar NDA balai alam da ke seng BJP Hakani kesengi kisang balang katan Riboy belalam kemat da ke Riboy Youth Federation. Hapo ke jengalam yung Presiden ubak Bipol thank you. Kila perlong ya ke jing yai pajba hanong po ringkar ke jing perta bandawa na ke sarkar ban ampetrikam ya ke Citizenship Amendment Bill hakani ke jela. Henry ban pentrikam nopan da ke inline permit. Ya kani ke jing yai pajba lasdang najan ke office DTO bat penkot Hamuda Kompleks Nongpo. Bat hakani ke jing yai pajba lawan kersan langru da kinong yalam barem. Jong ke RBYF bahkan top uba CL Marsharing uba FM mau peniang bat uba BB Makdo. Ya kini ke jinghat pajba dawa inline permit hakani ke jela. Hakani ke sengi hanong po lai snok tilang ru da kiwe de kiseng balang. Bahkan top ya keseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People North Khasi Hills hapo ke jelam jong General Secretary uba Liu Star Lingdo. Bat ke Hanyo Trap National Youth Front Northern Region hapo ke jelam jong Presiden uba Marcus Martin. Hadin ke jingyai pajba ke dikhot jeng kini kiseng balang kila thangru yiking shopdor jong menteri rang bado kari Narendra Modi menteri ke sarkar pedang bakmi ya ketnat ki kam kurbari Amit Shah ya keting shopdor jong ke MP Natura Lok Sabha Seat ke Agatha Sangma bat ya keting shopdor jong menteri rang ba kani ke jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma Habang iraya denti kumto hapreng jogi jinge ki babun ya ki bakum gajat penriung haban ya limbang Henry wan kensan kani ka anyak jakor ka CAB ka banakaliang joka sarkar India ka persyang ya kaban penrung ya kita ki mender hapo kani kari ka bagi ka jongi Syarang ya syafrang nasgo bangso kenja aku abang ini orang hoi kiu hoi kiu hoi kiu hoi kiu Pernok Samla Kisipai juga Riboy Youth Federation Kilok Kijor Kibala Banyo Asgo Limba Kanikat Kendong Jing Sawa Kemensim Idri Jongi Kikon Samla Kemensim Iit Yakadong Riboy Kabait Kejongi Kamkot Ko Kisamla Bait Kejongi Kamkot Ko Kinong Syong Syong Jongadong Riboy Kabait Kejongi Hakum Kanika Kep Habaka Sarkar India Kapersyang Baruan Telap Lingba Kanika CAB Yung tongin yalong kaway nang ba kani kajinge kanumat hagilong din mandin dijongi so kuen sibone bakari Boy Youth Federation lingkat bat kiway kiseng balang na Shillong ka FKGGP ka HNYF kisamarang ba kibana ka district yaram ringkat ni kapensingan yakni kajinge kendu kajongi Batang away, kabang kuha ba noong kalong ba? Hidang kambandang kamensim jong kajingi tali. Kamensim jong kajingi tali. Balarang hidang kamensim jong kajingi tali. Ken mau, pengila bang weng, jadi jingi, kibangihap, ya kaban ya lingba. Nakwa, ban pasyat jingmut, ibayin long, ijing ay jingmut nakabenta, kikato kanipat, kibam sufu bahasakang kadika CAB. Dan kibang kay kani ka CAB kamat edap siya to
Kamtam seginong kendong di jongi. Kamat yawan satu don kibaong kumta namar kem suhu bapli. Renga kwa kanon ra tang ini kendiat kiting suhu. Kata kalong baladaka CAB kanwan. Hakaba kita kikhar poi kinyo banlong nong song sinong hapo kani kajela po kani gari kajongi kai kabanja ko kisamla ka kijongi kibrang don kan lawe jong gari bagajat pemriu kan kta ya kayo kan yo jam kan kta ya ka puli ka putri un ki khep ki ong ba kadon ka jing yang priu kadon ka jing yang priu Henry menta ka sing an ong ipi kamdei ka jing yang priu kayap ka jing tiplam jong kinong yalam ka BJP bat kinong yalam juga state ro kani kanggon namar kata-kata ugi alum lang kude kau ngakwa kan keren hene ka por kan long tang yang ka jing tuli jong ka penriu kani kamdei ke isu jong ka RBYF kani kamdei ke isu jong ki seng phalang kani ke isu jongi ki paipa ka priu nyau trep baro namar kata ngakot ngayawer hane ka por ka mental ki parok bi nadu ka district administration ladadon ki police ladadon ki MCS ki MPS hane ka por kadai ka lawe jongi khun ki jongi ngasgo banong ya ka police department ladalong kepala ladadon ki jingi ki bakum kini sngobha se panias nok tilang bani kisan balam namar palai ngam gupta kadau kalong to haga jingi dai bat ki national press nila bani apni phila bani bangila bom nila tiet nila show ya kitu kena seng balam ki beki Henry ke ga pamong to ya tiet kumai tiet ya wrestling kumai le wrestling kakti ya na jangai ki priu la kolon aila bangin ya ki dai nam dai baca aila bangin ya ki ngakwa ban na ka por ki parok kalong ba dai bandon ka museum tirap sing banginong pendam yang ini ka seng BJP ngan itu ipi ngang larung ke BJP namar kata ngasau tu bahaya ke jenglong ke BJP ngalatep election ro na ka seng BJP Henry ngampoi sa BJP job ka bahaya pangampoi ka bahaya ngampoi lada poi ko itu mah Fikwa akan tepi ke BJP yang jenglong ke jongka wan hanga ke pelarung pelatih lot ke jenglong jongka Tengah sekolah berlaung hari kapor lada don ki office BJP, lada don ki dogi pasi lama BJP, semua penhiarno, nomor bis program, penhiarno, yang kena kecilek ke BJP. Ngakren ru ya ke wei nagi MP, jong kalok sabha, kagat sama. Tengah ada perkat sisen perkat ibat kini ke MPP gale double standard tapi, kumno kumta, live voter dan yang kedua Amit Shah ada kita yang keren klan ha. Priang Puram yang Konrad hadir lawan Pai, Lajop yang ke CAB. Lanyau sisa budaya hero. Are menimpat lasdang keren klan ini kepula ada perban zero. Pada piye yanong insanya. Banong balada day bagi tadi politician kibaya perta ijat penriu. Tang hangapor bagi kerok suki balai kimi menta kadang-kadang kapor apa piang bagi perta bagi ia ijat penriu. Nadu ke district council, hadu ke state level, mi lada pidai sisa ki politician kibaya ijat penriu, mi rengkat pati kisah kalang ngini perta nang perta kini CAB. Hai kepada Sarkar India lembaga jam jong ke parti BJP apor India kalau pemi mereka kabalong ka tersim clean the eagle's claw na kabenda ka jagan reu ni pai jongi kabaknyat hakilian baro amtang ya ka jinglong ka jongi kabaripa ya ka hak ka jongi ka indigenous right economic rights ka jongi ro sedang berknyat lo laga pentekam ya kani kaha kajan pengreu jadi kadang kan reu kan yola udang bonus CRP jong dari India ubadon hapron dia kelen baro bane kajan pengreu ni pas kecil kene bangin hambo kaji kali dang bonus CRP
Central Reserve Police Force banyak kerja berdiri ni. Kadang-kadang baru buat jikeli. Kantor ulah persia yang ulah pukul. Usia api. Mentang kadang-kadang kaban sapas, kaban syak, ya ke Parsi, ke Seks, ke Hindu, batui-kui, kepada aspa miliar Syabah. Kam-kam ya ke state, kiri badon ke Bangladesh, Afghanistan, dan ke Pakistan, bat hakiwi-kui kiri, kepada declare yang lagi yang berkini ke Muslim state, kepada syalek baik, kila akan berpai pasari India. Kaya kepada don-donan ni kalau aspa miliar kinuan sini, Persia yang kan diulak de, kalau gom badung ketum ni baik mah, patau ketum tu nanti bu ya tadong tu masih library sabai, ketum. Nama kata kaya kepada don kalau kadang Pak Santusan, ya kan main act of the Citizenship Act 1958. Nah kalau kekerasan yang dukadway, la pelang dia kata wanra ya kan di CAB man I love ya kita ki wepat kita benreu wepat kibala sak syabal misalnya ben hana benon pai pat sa India kai kalau ngejie kalau yang ni warit pa hadu kayo kakot hadu kejibut pat ni lah lalet ni mau yang mentah ni kane kat kai suki shiko hadi khatan senam lokbe lada mga mapi manilang baro kinalang baro lagi mulai kene kenti ke pemerintah anda ni rakyat dibahadin dibahabut ki jong kiruan terdam ni dalam jidat ke jongan ke jongpi kei ke ba nakalian jong ki sing malang baper ki yami syakmat ban persyaya kene gabil ngasokmen bagajai benriu ke jongi kadang dei gajai benriu ke baim bat kajai benriu ke badon jingkemen nomor paling ngidang kajai benriu ke bakhi kadai kajai ke benriu ke baim lada ngimya trai sitom lada ngimya minathop nginomyo delele ya ke jingjom di nakane kadau ka pelong ini baro iseng balang jong ka bri nyu trep ban yami ban persya ya kane an yak jakor kamentoi yapi ki parado prasnam gejongi bangin ya trai sitom bangin yari ini apa ya peja ya kikun iti jongi balai ngau muntang nama arta kenau hagwe gasni bagajai benriu gejongi kan saja no ladang ini yang persya ladang kum gajai benriu kami yang persya hagwe gasni yang saya jano kei kebaja hapo Tripura mena kini gidan kadang gawe gajing yalang kabangi pelong hapo Shillong uwei na kinong yalam jong seng balang hante Ukraine ringkat dan gajing jauh mat nyidon bok bangi mendengi ong ban pelong ya gajing yalang hapo didio nyong ban hadin kata nyi chief no siapo syane siapo medaru ngidang yo nama balik ngidang don ngidang kontrol ngidang sensar ya kabri nyo trep kabatin hagawe gasni yo tangbangin pelong ya kejilang kur lane gino kikinja meeting hadir lapas ya kani kaan yino meosu atau ngir pidang ya kani kaan tekin mau parasnam ki badan ki basyong basa hakani ka distrik kebaye ke jongi kani ka jingki jongga RBF kajing syakmat jongga RBF kamdei kajing mentoi jonga lane kamdei kano kajing mentoi jongki member jongga RBF re kade kajing mentoi jong ke pateng ngabanwan dei nakata daw nyimban se ba menen kerki hadian ba ka sarkar teng kalapas ye kane bat menta kasih kintabel ye kabil hapo raja sabha di takadaw ngisim ye kane ka senjam kada kabakarki menta kasih kasurgan mekhalia kalasyak ya kajai benriu kejongi mentah berusi kata dakowe kesur ngi dak kum kiseng balang ngi sokmen adu kata bat kagomen ngi yailang kata kabalong no to sebi henai hadir mengilayo ya kikubor kalong ke keba penduk mensim kalong ke keba yurot ya kajai benriu kejongi kasih bi kadi kowe kaan kaba kilam muan aman hakaba menen hi kilale aman kilale hi kilale pas lembaga lower house kata ka lok sabha
kabagiom kata citizenship amendment bill jong Islam arajar khandriu kani kan kalau mereka nadu Islam mensua nadu ke Islam akan pendai pak sampusan but hagani ke sokak pemerintah kalau semua semai no ya kani kan dah ke bohong hak section 2 hagani ka jiput semai ya kani ka CB tidak orang ke section 2 ba kino kikar Bangla nak Thai nak Bangladesh Pakistan bat napo Afghanistan kibere ki Hindu ki Kristen ki Sikh labat kiwe laj no ki Muslim kila belum trairi jong dari India ki balasong basa halaneswa jong kalai buwe terik Desember arajar khatsa kabar ni pulih kani kejukani haga section ke bendriu kaum ru ba haga anji pemensua jong Islam kakendai pak sambusan kiom ba kino kita ki mender di bawah lagi we kiri apa kiri jungi suatu kita apply ya kata ke citizenship jom kali kiri jungi kidi bansong bansa hadu khadwe Islam kharal Islam kenti hari haga ni kasi bersemai ni kai ni ban ba kalau pentiang tang san Islam kilala banlong pat kita kitrai hapo kajela kajungi la hapo kari kajungi te ladang ipe ini artli ki section jong kani kaji benpai kini kan kai ke bangi yoi haga section ke bar ki omba ki breu ki balasong balasa haga ri jungi hadu kalai buwe terik Desember hajar khatsa kabar ladang ipe ke section kabar ndreu pat kom tang san Islam ladang isim ya kajing ya jong Islam nadu kalai buwe terik Desember hajar khatsa bat mentang ila poiru how Desember harga kakendai larang in abstang katu kani isni nila poiru haga lai buwe dari Desember harga kakendai bat kani harga kaksa harga kakendai ni ba kalong isan Islam kampli lenti tang ya gitu ki mender ki bawan suara lai buwe dari Desember harga kaksa henry ka pliu ya kalenti ya ki we ki mender ki bawan lagi ni lai kiri hadin ka lai buwe dari Desember harga katsau, nama dia kata, senang kita song bahasa apa kejelas ini. Kamu haga ni ke CAB, kamu semula orang tangi teki harga suara Desember, lain buat terik harga katsau, hendak kena orang urusan senang, kamu bah hadin jong niu, lain buat terik Desember harga kakendai, lain kiwan hadin jong harga katsau Desember, kamu kinangkan kelenti, anda kira dak ya kata kasan fem jong bijing song, jingsa jengki apa keri jongi. Haga bidi begini baru kisah halang ni persya nama kumbakalom ni ban ai mensim susu ya ke asam ya ke ceki habo ke asam nama dadu Islam ke kendai sepak nyup kendai kebakani ke seng ke nengka dan seng dadu kita Islam ha asam kila eki ya ke jin pun jung kita ki mender ha ke jela ke jungki nadu Islam ke kendai sepak nyup kendai hadu Islam ke kendai sepak prapun reu kerana kecingnya ki ke betul ha ke bidi ban cek je kita influx di bedroom ha po ke jela asam bagi ladu bundeli ki mensim breu ha kecingnya ki ban be kita ki mender na ke jela asam but how tem ke kendai pak prapun reu bagi sarkar India kala menjur ban sang ya kata agreement ha ben ki lai parti kabalong ke sarkar India ke sarkar Asam bagi patpa juga Asam ka mikmat dan kalian jongka asu haga jingnya soy ya kani ka agreement ka bagitip ngitip pa menta kata ka asam akot kadang ka jingnya kot ba kino ki khar Bangla ki balawan rung hapo ka asam kila sinde kot op ya ka balong kar kendai pa nyo buwe kata ka am so terik umat kar kendai pa nyo buwe nangka kilom bangin penyat no ngin implement pat ya ke NRC kena bangin yo ban check kino ki balawan haswa jong kate ka kendai spa nyuwe but kino ki bawan hadin jong stem kendai spa nyuwe but nalu kendai spa prapun riu kalau penteri kami ya kata ke NRC but Agas arajar kendai anda bakila ada penlain no ya kata ka final list jom kata ke NRC kai ke bangi ngiwi ba kumbakat kendai lah
Drius ba arbon rewot. Kita kin illegal immigrants, kidan, ki refugee, kidan, habo ke jela asam. Perkat pi ko pai ba, khat khandai la. Ladang isim ya kicing khen jong ku brin nyong trap nyong skum. Tamu jangan ru kasi, iman ngim sim la don khan ru la ru adu mentah. Ada kini khat khandai la. Ki illegal immigrants ki badan hasam ki bala share reject no na NRC. Lalang isim dia kata ke asam makot. Kalau om kat pungka foreigner, undiport no ye ki hagano kano kejela bagi ki yawan. Ban kalau di kamram juga government juga India. Juga sorkat ni jungi. Ya ki pata juga asam begini ke kendai lakut ki balapau. Bakimde kita ki try meluk. Jom dari India hi, lade bani bono iki, hagari ki katum ka an. We are first CAB. We are first CAB. We are first CAB. We want LP. We want LP. We want LP. We are first CAB. We are first CAB. Down Modi. Down Modi. Down Modi. Down Modi. NPP. Down NPP. Down BJP. Down BJP. Down Modi. Down Modi. Down Conrad. Down Sangma. Down Sangma. Down Agatha.